wakadanya kaya najo nanyan so bagbagoya nakula sang mo chankanya fue nazo bananyara bani Yini amala la fini file shalandirma to yen yela me to nyin na jinye ben shaw ya wupun to de buwe dalambala duniya miam tam yorlam zo de zo mir ka ta borna tu yorlam de ta borna dam nu shelden lera bandirgo an nga shara ka yorlam tom de nasara pa anya ne yara yeto shelma wo tumbe lurmanu ka yarma wula kan yala to ba yole nyam paga ma ben chilim yorlam nam ka tu yorlam ben zang yorlam du kun kuna serge to ama yorlam yang gangma du kaman seter pielle bi ta nga kam yorlam zo nyen da garge shel kampante chi acid da gargaba 3 and 4 ka yubma nyele tambo ma jinkuna ka te yuna majority da wuto quality picture quality sound no quality story mo mama ngba pu nyela quality ni bashada musa sura lantuma modam yorla madasamse kanti zangmagasu zo da baga sabr dale 20th December 2025 na razan sini wa wuha inside container bar for 40 Ghana cedis supporting artists Cash One Drizzle Berbere Big Star Junior Makasio Junior Fancy Junior Ataka Junior Sapashine Junior Sister Z Junior Ahmed Adam ntapa zango bo na safele nam kama Mr. Wangwe na Marmaro aka Mbajango asanzana mbanda mbe jimane nye Adamok President Adamok Demana Adamok Sahana She Solo President She Solo Demana She Solo Sahana She Solo Zachi Damba President Damba Demana Damba Sahana Damba Solona ka wara da zan venu pa de mamazo kaman Fatal Starboy Kambon Nabia Bro Ali Abosokai Karga na Chimba Yon Richards BRC Latif aka John Mahama Pandul na Chimba Master Kaharu na Master Aminu Kanu Bazada Rap Live MCs for the night Ayer Hine na Ba Kwable Dapselmanya la 20th December 2025 inside container bar for only 40 Ghana cedis Zendalma Kadion Wuta Mangyang Taba Kacheka Solo Bang na Kwalang Pashu Mbala Domi de Gargaba Sini Modern Premier Nyanga Kashel Kamlan non container bar Don Wakobi Penbo